kachi ahin. Tati pana ekoi, the first person in my life, ekoi Pathen to he, lagaw to he, ehil. Mato pastor kadomin, Reverend Satan Dongyan to kinampi taonay lang ka bukan. First, these are the two persons who lead me, physically, mentally, spiritually, guidance able to. Reverend lang ko na hotel ahi, koyen atin to sapien Bible college na chinum le ken lampi ko hol pidin support baka bol zo lo dihin kaya sa private ahi Bible college ka bol ahin free ala sintin na dinga ka ki ho di chizoven taong kilein sayang ahi kanu ko makasihin ka pa ko ma Pathen to hisora ka kasinumen ka chinumen ati pa ahi kaya wang family insulin tayo behewin support hi ka bol zo dihin pa na ko ko heno